Porongami lonto doko ngone linoho. Lolo ok mimi pautombo. Amel mimi pauguje. Neka mga bantal hai rangkat hayatak. Neka tombol kodok hai lonto. Porongami kue kali nai canggih mah. Tuka caleleng. Kudu lonton golo kaeng beo bombong kuen bela lokom agwa sekedo. Rangkang kita nih bela ladak agwa sekei bana. Nai canggih tuka caleleng. Ko yo mausku. Itu condong nih. Ite atapati le mail murijari le tamtemba mutung kula rojau. Latan letang kelang leca dema murideba. Kudu camalai takung roti agu wayanggor eta compang altar geluk bitet mori. Sangger kole wintu gejur agu gempur payang agu pondami. Landing i Kristus moridami. Amin. Itu. Oma Maksi, jalan ngaji kuliti pengasan di penjelasan kuliti terkait dengan tata cara tortai. Oleh gereja do Takung Misang Glukyo. Mungkin punga garin cantik dua apa Natal hiyo. Begitu kalau tong oleh Paskah kira-kira coa apa ngasan goet na oleh apa tortai dua coba. Goet na. Emeonea Natal itu. Natal ya? Yo, oleh Natal. Ayo long Natal po Paskah. Benar-benar. Nio muri, aku ngarana tabate jari, aku dedek muri senget bitele pingalite sina, raban juga bakmu cepuju. Muri rangamanga neki wan kwetan tua, pangolo ngau musi wan kwetan tua. One mai paroki golo dukal. One rangamanga neki muri. Sakinai kami. Lawas rani kununukmu borongo tite cain mori sengaji lemai patil mori jari latan faci tas ngasan sangger saki nul tas ngasang kunu ngelok tas sendekok kudu tami mendilawas rani ngaring taung naik ngalas taung nawa kutramak lami ngasang kayang natas revo lami ngasang kayang beo Van koe etan tua pangolo ngau musi one me paroki golo dukal. Tesuan moria gu ngarana tabate jari agu dede. Tegira mi mendi sawal mi mendi anak. Dod lavangko. Lontong bolot ngkaeng golo. Dodat rangkat ngkaeng natas. Poron cai di temore ngaran ata pantil sampai lain. Waca kuetas li tengasan sangger rangkat. Koso tangkos li tengasan sangger kodo. Lonton golo kaeng nebeo. Kudu ami lawas rani. Nai canggit tuka calele. Ramak lami ngasang kaeng natas. Revo lami ngasang kaeng beo. Rai neko nakin cawai. Rindu neko ipun catibu. Tetelun tegi dami mendi sawal dami mendiana kamping ite mori agu ngaran wokot cai le mai mori singaji ata pantil cela ko sambean porongami lonto doko ngone linoho lolo ok mimi pautombo amel mimi pauguje neka mga bantal hai rangkat hayatak neka tombol kodok hai lonto porongami kue kali nai canggih mah tuka caleleng kudu lonton golo kaeng beo bombong kuen bela lokom agwa sekedo rangkang kita nih bela ladak agwa sekei bana nai canggih tuka caleleng yo ma pastor ko yo mausku itu condong nih. Ite atapati le mail murijari le tamtemba mutung kula rojau. Latan letang kelang leca dema murideba. Kudu camalai takung roti agu wayanggor
eta compang altar geluk bitet mori. Sangger kole vintu, gejura gu gempur payang agu pondami. Landing i Kristus moridami. Amin. Itu Itu. Natal. Itu ya, Natal itu ya. Natal. Natal. Ame Pasca Ame ya. Pasca. Karena ada orang Pasca Solo, mulai Palma, Nyo. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Pasca. Nyo. Beda boleh kok cara Nah, boleh lorong aku lesot. lorong aku lesot. Lorong aku lesot. Jadi onea wintuk na minggu saung pinggong. Saung pinggong, saung pinggong, sepinggong. Saung pinggong. Saung pinggong. Saung pinggong. So itu atau coba nani te gaya saung cigir. Saung cigir. Minggu saung cigir, mangas ata caro minggu saung pinggong. Itu itet manggarai. Lema itu ni tega ai landing tombo alatan ta boa aval ataupun camatan. Oh iya. Onea mia tegin karena ini tegi itu, ini tegi ma cogo ini tegi itu. Ngo tegin onea sang pinggong. Mori aku ngaran atau bate jari aku dekat tu atas sampai ami ayami ga inun tu ini puhan tu tandak hemburle tebur laut. Itu mangan toming lite kamping anak leca dite 40 lesoi 40 vie tema nipu ini tema malahang landing lepande comong agu campit pande dami lawasarani one mai hitun mori agu ngaran petang lembak dite naing alis neka kole los li tendeko atani teng beo neka kue babas li te salat atani teng tanah wokoho kali katun li tele maiga ata pantil sambe aku celalai ngami lawasarani porompung no mai kue kali kami temar kita gumeler toeng-oeng pande copel rantang tepande calang kudu ami ke kali temar agu meler lonton golo kaeng beo lonton sondong kaeng baru gitu kolelatan nipun ngominggu ngajin bilang baru itu latan tonea sang pinggong sang cigir besua minggu apa sang cigir oh. Jadi onea jadi ya lesoa Kamis Putih ke omeksi Kamis apa ini turis tahun Kamis kan dua apa hancama khusus ya hancama jadi hancama itu ga nah gua ayah baca baik begitu yo baca jadi ya contoh untuk melayani sesama hidup Kamis ko aite toto agu toming toto agu toming itu toto agu toming kamping amila wasrani hancama agu atalutite campur suata kudut pati neteng amila wasrani pati gicarit lite wingke giciret onea mojik teto mindite mori atas sambe agu campe lain one maneho ite hamel nai totot vacavai ata poli panen kok lain gurone maneho ko vieho vaca tahun swai vaci tahun sone mai one mai nai vaca tahun sone mai gala pungeta mai gala caing kita vavai kudung gelok tang kamia kaeng lami beo ngalas tang lami ngasang kaeng tanah kudone ngalas kaeng tanah mori lonto golo kaeng beo lami vekol kita nengenggokan elor lami ngasang kaeng beo rangka lama kita kaeng natas tava 5 gantang reges 5 leke itu du Kamis Putih vaci one mai na ilite vaca one mai gala tedenge mai gala nang vaiva ayo nitu mai ini tega pasti letok ya tegi gitu anggo tegi banan lite pagaya yang penting kita ya murah situ nekane murah situ pe kalimat inti kan goet intinya begitu sebanan mau tegi ya niakat temu dulu so Jumat pas apa ya ayo nah udah kalau kete yo jadi ya onea tegil pada rintu bite kan jadi ya goet mori
taramanga dite pantil moranai lani lesala dami mendiana dor pandeneko kaimbeo lanar pandesala kaeng tanah agu kaeng natas lenaya dilite agu tukang engga sampai latan tami lawasarani lain urut mojik tetoming rantam pandai pinanaeng ranak wintuk tue nipu amit lawasarani poro landing pepe kone panggol tite boak ngerwa boak kue camalai agu wintuk tue jari kudu one lesoa Sabtu agu Minggu ba kue nera agu gerak dite ba nera nite bendar ba bombong kue nite tenggolo kudu ami nera agung galas lonton golo kaeng beo lonto sondong kaeng baru itu du pasca itu ya. Du pasca iya itu penting asalan cuman silakan yang penting kata kuncinya sih ya kata kunci ya. Jadi ya itulah tanta guet-gueta Jumat Agung Jumat Agung Sabtu Minggu ayat catatan untuk hari kebangkitan jadi ya one kebangkitan itu ga air pun periomori sama sedangkan one tegin kan tegi itu kita gue tegin tau yomori tegi dami mendi sabalo mendiana one gula lesoho tite rangkang nopo belalada toba meitana pati kualite giciarit kamping lapasarani wingke kue giciret urut ami lawasrani ata mai pantil ngaji sangger kule asekae ata ponjongol roding beti kudu ami mori ngalas kue wakar besi kue weki turut ngelok lelo baca tarang tembak wa mbau deta kudut ngelen agung grolon moy rantang kue kami pandai dat toengoeng kue pada copel landing le ite mamori agung ngaran ata pantil celalai kamping amis lawasrani hitua intin lantanta keren tuh nggak gue balik dia terima kasih banyak untuk mungkin aku turun cemol tau mungkin 17 Agustus selama kuliah apa gue gue bisa ngaji tinggi 2 hari kemerdekaan biasakan manga misa itu mungkin ayah lu tahu daruku misa manga coba kita gue tegin ya 2 antar persembahan takung misang geluk takung misang geluk nitu tega ngaji latan iseta darap berambang muntung pucu taramanga nipuna negara Indonesia kemerdekaan itu apa nih jadi ya yomori atabate jari agu dedek one lesoho kami lonto torok lo ceneki nai canggih tu kaca leleng ai tanah dami tanah atarampas latta lani lenai ngalis aku tukang engga di temori aku ngarana tabate jari aku dedek senge selite gesa aku geso deroing Indonesia jadi salen sabang avon maroke nai canggit kami tu kaca lele tegesar aku geso kamping awite kamping sempo same ata darap brambang muntung pucu taang Belanda li sekolah tanah gitu korelatan nai canggit cise tu kaca lele igol cakilo kole kilon nipon kudone gesar aku geso roeng one tanah Indonesia senge seditele pingas litesina kudu sangger ma pemerintah atau pantil wintuk lain one tanah Indonesia etan ma presiden ma gubernur bupati camat lurah nengitu sasekain atarais tevintas tai kampiro yang tanah Indonesia mori neka kita manga punu tuluna pun said neka marni beti neka ma ponjongo
Pati ko kalau ditelemai mesebe ke penoncengong boleh klokin baca tarat teman kebambau dieta. Kudulah kau sise neteng malo latan pantil oero yang lain. To emang mereka bekir, to emang kue mosir. Ngalas nabar kali ngalis naik lujumu emas lemah. Kudu cama lain gesara geso. Condo roti aku bayanggur oleh compang altar di mori. Kudu cama lain sagar gejura gempur gesara gesodami. Kudu ise buragu cekia tak darap rambang muntung pucu mori. Neka kuendong selite kaya ngone api pandengelo kolak barki dan api naraka. Candang swakar lite. Sompos tobor. Kulontok ya gatang geluk dos onesan surga. Itu. Penting ngaji itu ngaji lah tentang kayak merdeka bro. Lah tentang Iseta darap rambang pemerintah. Lah tentang isi darap maksud pahlawan darap rambang yang isi bu itu. Yo itu taraman iseta Belanda kut koletan harga agua isi nipon muga apa kudu igol kole kilo di set nipon igol kole kilo di set nipon luar biasa luar biasa coba ngaji lah tentang roeng na begitu maksud coba keturunan kita cara ngaji tegi itu kali tegi latan roeng kali aya latan tes seluruh apa buga kudu amit roeng Indonesia kali naik canggit kami tuka caleleng kudu mese bekek aku penoncengong boleh kloke baca tarat temen keba bau deta. Jadi itu unemaya apa itu. Jadi avon maroke salena avon sabang salen maroke. Ane temaragu meler van koe etan tua paang nolo nganggu musi amiro yang lain. Itu ay menakan tetap ngaji ya tegi yang terima kasih Boge Omes, terima kasih banyak luar biasa. Nanti ya lain kali baru kita apa ya mungkin itu ya lontua lut kuliah acara lontua acara itu juga jadi ya itu cocok sama yo ata batakua kaya gumalaing aku senang ya memang ite tu bahu ata kudut pandai nah ini surak lain curug. Dengan singkat gua DDK apa? Dengan saya tidak pandai menulis, jadi ini medianya. Media hotel lain amin. 1000 tahun rolon selama internet ada, dia tetap ada. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ayah aku gak boleh hari apa, bisa ada turis atau kuliah apa, wawancara. Kebetulan Vidang koleng kepuka kita nganceng cawan yang paluk taruh gabah. Aku isit kerana lama tanah langkas. Aku reme kafe kole isi. Casu aku newa dite buka. Kutip laku casu aku dite. Nanti saya minta mereka untuk ke coli saya lemu di sini. Itu ada. Jadi Validia.